George Melly, Státe, de Dúna Ige de, TG4. Dagri tú spread integrator, ha? Bíú teach the balla dun dinner hain. Gur maigat is ach dun dinner, agus an cólúidir álinn. Ar na habara. Tá brant na speg agam tí go léir. Oh, Eileen, you're chearta te. Tá sé róhai, ha? Sílim se go sé cún na branta sa scail sa nían dinne. Yeah, but nach Leon with Kayla. Well, second all. Nis, fan go bheith céime. Rita, siogurt se, agus go fadi. Cean na picture a haring me hain. Oh, tá sé go háling. Gur míle maithe, Eileen. Na habar é. Agus fan go bheith céime cudéile agus magam. Siogurt se imer. Gymrad, Eileen. Agus Jason. Well, Eileen, thanks. Agus nalag Hannah Robbie. Ian Pons. Ítach. Gymrad mad, Eileen. Sláinte. Tá tú róla húil, ha? Sib bhí flachúil, ag tuairt an curadún sa chéad áit. Ní féidir ach an méidir féidir le a dhéanamh. Cuid dín ára gan bhealach. Éistigé, tá smuoinú bag agam. Tá siar insin agam cuiste scalarachta a bhhanú. A gofni Yvonne. Oh, sin smuoine ionintach, Eileen. Jenny mis Cuid is na grinner in Ar a stop, níana tú. Boalum. Go me leis scéil. Sílim go deortha mé lámh cuidiú go. Robbie? Céir dúirt an simléir mhór leis an simléir beag. Céir dúirte. Tá tas a róg le bheith cá. Robbie. Níl mé gurí leart lad. Ach, Robbie. Just imias Mariark. How do you think I feel if Brandon were to carve ergel le chulach Ella? Flahul ma home. The flahul chulach shakas the walk hain. Conas go like Brandon worms on tamed in a claim to agat extracted there a myogon. Robbie. Kedar in a mele who a ligan sheas. Kedar in a mele who Noira. Gráchraí. Níl sin fad ach pis Robbie. Agus maide leis a romance. So gleichen fada tá sé sin. Bring mór dí fada verni. Ach ja mag be lá de fósa an lá farga de héal. But it díirsta verni íráf. Seanna has vís na tribloidí. Ach, tá tas gus Pedder san sásta. Agus Sarah, cid fod héananig scólaí? A chud go mór an rá. Well, no. Vín set up der coding hos die hemers. Wie sé sin an eiste chu gédaltís. Smanam nach lein jeffet pósamsa. Dat daaroin canal claustrophobic, tas het? Well, ní éontim leat. Ceapam héim go míon silhháid ní sebrig drangus it posta. Ja, funcionis. Brianna stoirin. Buen soltas de hir sin as tá sé. Chulín geall tan se chulí go tú mis hal hémos. Well is a Pedder gwylym doedd i dy pire. Níl sam bew cech wyl y ffarbocht y di yn oed yma. Wyl sag am wael am chwael ac oedd yma cyntiwch di yn wyl sag carc leon. Ar y fan o'r chwli. Tag yma mor synili am ach bych ysed. Siaden ys i cael yn diarnoch. Ani sy'n ys chwli'n clymys lo moran. Nes i liam. Na wyl is a pen yn ysgwyl. Mis yr o ogle bol o ffwynt syl hos. Camel mael ag ydych mewn siamas. Agus ffet seir a fanach yn sian ianach lefisio. Ha? Ha iawn o chwli na hynny gan seir a beth i wag nach ydych. Ach, cert fwy hem o si... A fan ort. Fan ort salw ffos. Trog am amar sy'n, ach, bych o set sy'n lys, gyda den cael diarnoch. Ach, o'r siarad môr am gyda chwyd tisma hori. Nid y ffyrsiad ymach gyda tú, wel, mae'r tatw. Wel, chwn dwi'n i'r ofed. Dyn nhw'n meddwl fy rif. No? No. Ni lach eisiau leis. Ni lach eisiau lwm. Sgachlach i dain i ffaswyd. Mes wyl sydd hodyn y sy'n. Toi gan na rwyd eisiau am, a ta mae cyn sydd yn glac ydych leis heis pisa. Ja, ni lach eisiau. Tyn sydd mae ibers mae enw. Is fywel sy'n tens. Sy'n edrych mes leis.
And Jack, Tan Tower, it's will mark what Tishkin sin agad. Sheriff. On true, right? Bhí na bronta na sé sin go háil in ferdi. A chaite gur chusin siad go leor airgid. Bhí sé séir agam. Bhí mé ag géirí trí beag a hairt a gach éine. Ó, tá sam. Ach bhí go leor costa sa gceist. Cheap me gur mit sábháil. Da bhí mé go cruúir son an airgid sin. Bhí mé géirí an cuid fear all am a chlán. Nach diggin tú é sin. Ó, tá sam é sin a ferdi. Rita, bhí mé ag súil go mór le cheachta bhaile don nolog. Agus ceapan go raibh tú an nabh hiscinach iniu. A Emer, bei tis a tín, máichin tú níos mú ac ab sin. Bhí an iridíma orm nuair a thuair méid go raibh Robbie agus Eileen ag teacht thart. Ferdi, ní chreidim go bhéit a bheith a defalach sin. Ní sé sin má funse. Ní rá mé ag éirí. No, bheith lum hain le machlán sin an méid. That's not too much to ask, will it? Huh? And no, that's messy. Tá Nicky agus Helen ag teacht gan bhfuil agus bain teach long a bail, huh? Ní rá mé ag éirí. No, quality time. Live se. Not me an tamadán, huh? Oh, Jesus. Han bhfuil aine san áit nach dúchtú chire a teacht tart. Now I come a yiv. Oh, we're géad fáilte. Should brothers bugget. Oh, gur maithid me. Joachim Bjorgait. Tá sé chamara mai oscailte inis. Oh, ceart go leor. Digait. Right. So, cechar the law. Ceart leor. Besides bus stop idir Eileen agus Robbie. Yeah? Good way. Níl Sam. Bhí siad caint go leor faoi Iván ag amtainir. Morbid? Yeah. Ní fiú bheith caint fiúir mar ná am nólaach, you know? Anyway, dyma siad a bháil in íosin sás cuma. So cechar do lasa? Seangaíntach. Sad. Glórbronsaí. Bhí chraicinn chlamach dam. Curt a táha seo. Painting the Cuid Eileen. Jesus, what a trip, man, eh? Yeah, Eileen ar an acid a rís. So, canú le cool dude just back later? Oh, Jesus, fan go bheic when you more in the cool dude, I camera. So, Emer will see madam? We took a snuggle. No way! Yes, we calling really dolls nach ra. Agus ar sé gas. Agus wachtu ma mó na han se macha down say. Wat said should I not far bhí an méíamh? Well, Bernie, camera gur ma ansásta gur tún selam. Áidíide. Ach, cagur tu canal oig nach an baile. Yeah. I mean, stoigur ceaptu gur sean hiún seo. I mean, de glór gaán nach bhfuil. Yeah, tá. Agus bhfuil ein drifur a lad? Níl. Bhí Ivan mai for him. Oh. You know, sinna fá ghart sin net sin me nar chu sí leat. So bhach sé cear glór nimmer le duna cinnteile? Ní bhach. I just, you know, tas agus Ivan, bhí sé crú mar bhí muí ná mesad. Yeah, well, tá bránar. Áidíide. Ach, Bernie, catú tuiscin scoil níos mú a gceist. Mint náidir tá sad. Scatí just testing níos mú na póg. Ut rá go me frigid. Níl. Níach go rágur. Granna léim. For tú seansáin ní bhí tún dar ceán. Bernie, tá grám sa chuid sin nach choláam go chunne beile. Stas an bhenamsa. Níl sam go dtíana ganú. Grám chuid sa chama. Robbie, cahamid Lord for seo. Adwiam gur méid súl go mé hanán tá héna crochú a canlain héin. Ach tuigim gúil sí intach Jackar abra ail, go mór nuair atá clachtaí agad ar bheittheag abagad chéin. Is orm sa tan locht. Tuigim sin inis. Tá brónar. Nach bhfuil tá an do bhrantana sa oscailt? Please, Robbie.
Ní hen targad is táhachtaí. A chusa. Oh, Mom. Nes beidir go sásta seo sin rabbi. Bhí líon éis rustarún máireach ag gnám céanlaigh tasí go dón seo TG4 fós le hecht tróna ag I leabhar tríise ceathir dalmainn fáil na bro I gcona chláir Irish Paint Magic. Diana Rose rud cinn tarbh neamh nach the Golden Girls.